Manipud iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines ti umuna apaset ti pakasaritaan tayo itaalawas anapauluan. Ubbaw apammateg. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Of my life, the memories shared together. Naggapuam Darren. Iti balay da Cheryl, mama. Nabi na nun ngayon bagakan kaalipata mo day jaya babae. Awan pang kapuanak. Tapno ni patak, mama. Ayatak ni Cheryl. Kagur-gurak tinagtautan na a pamilya. Iso atyak kayat nga iso ti maasawam. Anya nga mi tinakabasulan ti pamilyada, mama. Taapay tumuknot sa jilangit ti gurayo kadakwada. Saan mo narumbangamon pa'y? Tinapatag. Lipate mo day siya papay. Tama nga numahay bladak. Nadingitak, mama. Ngam saan ko amarami ti manglipat. Iti babae, akayat ko nga idatag, iti nadaag nga altar. Hello? Nakaawag ka mati, ha? Gaputa, agplay takton no bigat nga agawid dita Pilipinas, tita. Anya? Agpaisuhi, ha? Yes, tita. Oh, nagsaya atin, no kasta? Iso ti mawagak, tita. Ta, kaya't ko kumati dumawat ti pabor kada kayo. Sige, ibagam no niya day takit daw mo. No, masango yo. Kat sabaten dakto kumakinidarin iti airport. Ta, adu nga minti bagahit, tita. Oh, day ka na kayam. Sige, awan parikot iti dayta. Umay da kanto sabtan kinidaren inton pikat. Anya? Kayat mo nga intan tumanan agpasyar inton bigat iti park anapananta idi lawas na, Darren? When sweetheart, tanaragsa kapag pasyara ni Jay. Makaikat iti stress. Sige. Oray kat awan matsarag ko iti trabaho kinton bigat. May kanto lang tangarod dagasan dito balayo, sweetheart. Sige, Darren. Orayan kanto nga rod. Anang aroden. Tadapi pa panak. Bye, sweetheart. Bye. Oh, sino ba nandiyan kinasarita may ti cellphone, anak? Ni Darren, tatang. Anya man ang timbagan, Ingkam to ka naman ang agpasyar inton bigat. Tamo na nga awan sarag ko iti trabaho. Iso nga inawis nakmanan. Kanayon ti panagpasyaryo. Gapot ta mahilig unay ni Darren nga agpasyar, tatang. Anya ti kunayo, mama? Sumangputan ni Miles ito Pilipinas inton bigat? Wad iho. Kat kinid daw na at atatimang sapat kan kwa na ije airport inton bigat. Diyak masango, mama. Nadapapanan mi kini Cheryl inton bigat. Adya. Ay, sana mabalin adi kakado amapan mang sapat kin ni Miles inton bigat, iho. Iso nga awagam ni Cheryl. Kat ipapawim tilakat yu inton bigat. Mabainak no'y cancel ko, mama. Tasak tinangawis king kuana. Tanapat patag ka diti papanan nyo adwa. Ngam ti pangaw-awisak kan ka. Relax, mama. Saan kay ko mangagpungtot akas na? No di mo kayat nga awagan ni Cheryl, mapanak iti palay da amang ibaga asaan kayo amatuloy iti papanan nyo inton pikat. Aan niya? Katamangan no saan lang at inak padang ibabawi tilakad yung teramidag. No digat, masangok dahi siya papai. Anya pa iti aramidan nyo, kas pangarigan no makasango yun ni Cheryl, mama. Lading itag, ngamtsak mabalin nga ipagakan ka. Iso nga agpili ka.
Awagam tinobyam kat si kabis mo ti mangibabawi iti lakad yu. Wano, siya tiyag tignay. Sige, hawagak ton, mama. Tadakdakas mo't no da kayo ti mangkansel ti lakad mi. Hello, Darren. Apay ngay mawag ka? Kaputa, makansel ti papantayin ton bigat. So nga inawagan ka. Anya? Tapay, Darren. Ada ka di napatag asabali a papa namin ton bigat? Ada nga ron. Sorry Sana matulit ilakad ta, sweetheart. Okay lang. Ngam, saan mo ka diyan nalagip adagos tinapatag alakad mo inton bigat? Isaan nga ron. Lumakay kan, Darren. At nansamat ng kabaw mo. Darren, alis to ang atag pelas. Intan, tama nga nagururay itan ni Miles. Aguray bait, mama. Unay kitinti anak ko. Ay na, nakarkaro pa yung iti babae no agsusukat. Hintayin, mama. Ah. Ay. Wow! Limtaw, takinagwapo. Biti na itaasuot mo, iho. Kat sigurado, maglatlakit ni Miles, iti na itakinagwapo. Sigod akmat agwapo, mama. Sa bagay. Gam, di mo amo tinagpili, itinayat mo. Anya? Iti na ita kinagwapom. Dayjay pa'y lang at Cheryl, tinayat mo. Gaputay so ti pakarek na kiti ayat, mama. Gapotay so lang ti makit-kita, mababay. Ngam no makitam ti kinapusaksak ni Miles. Oh, Jakla mundo din to agbaliw tirik na may tinobyam, iho. Girl, I need you. I need your love. Agyaman nagti umayo pa ng sukon kanyak ije airport, tita. Darren. Ket tapno makapag-iniliw tayo, agdiretso tayo pa lang iti may sasikat a panganan. Sana, Miles. Darren, damok ti agawis. Ket tsak kayat paayon ta. Iho, idiretso may ti ayoyang tapang panganan. Ije ti pangaldawan tayo. Nangag mo, Darren? Huwan angag ko. Katno isuti ko na ayo. Ije nga ruti papanan tayo. Apa yang may kulkulang ka? Anya di pampanunutam. Beno, ada ka di parikot mo, anak. Ha? Ay, awan, tatang. Apay nga rod, anak adayo tinakaiturungan, ti matang mo. Maburbur siya anak lang amin. Diyak maawagan ni Darren. Amangan mo't nulubat ti cellphone na. Diyak amo nulobat ngagpaiso. Wano inranta na nga in-off ti cellphone na. Amangan no damot kamiting na. At di na ka ti madisturbo. Iso nga inidab na ti cellphone na. Sapay la ko matakas ta, tatang. Anak, saan ka kubaga gipapa ni ti sabali? Ti saan mo pa nakawag ni Daryl kat amangan no da napatag agapuna. Laglagi pa napatag ti panagtalag. Tapno saan amayaw awan ta panunot mo. Ang araw na di dapat pa
palampasin at sa ilang sandali bawat agam-agam mo. Iha, napanan ni Darren. Napan iti nagluganan tayo, tita. Taada kan check-upon na iti makina. Ayun gayam, tita. Adda ka din nobya ni Darren? Ha? Ay, iko Anya nga tati ipagkaka. Oo. Apayakit kita andak matlatan, tita. Kunak, adda ka din nobya ni Darren? Ha? Ay, awan pa, iha. Awan pa'y amok anobya na. Wano, ar-arman na kunak kuma. Iti dayjay akinataar na? Awan pa'y nobya na? Awan pa, iha. Tawan pa'y matinyab amo na kanyak. Amangan mat nga minyo napili, tita. So nga awan pa'y nobya na. Saan mat? Iti pa na kunak. Hanggang tiyakman amo. No, day nururay na. Iso adi pa'y nagbiro. Iti arman na, iha. Uli tagtagyaman ti panang sabat ken panang itulod yo kanyak dito'y balay, Darren. Nakaragragsakak launay. Tada kayo ti imo na anakita ken nakapulapol ko iti kaadakon dito'y Pilipinas. O na niya, na Miles. Ay sige, inakaw na itidugan. Tay-tay pa alimugan ni mama. Mabait lang. Ada ka di pa ibaga, Miles? Mabaling ka din agpa-picture ta pa ibiit. Ag-selfie tamat Ta napialang apakalaglagi pa ti panang sabat yo kanya. Sige man laangan. Okay. Alright. 1, 2, 3. Data. Waki-waki, Darren. Oo na. 1, 2, 3. Saan konto aplos amalipatan da ito yung aldaw, Darren? Nakaragragsaka. Ito na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin at sa ilang sandali. Ada impasa kanya kaladawan ni Mary Ann iti messenger ko. Hindi mat Miles da ito Kaduwanan ni Darren. Anya man ang takit kita, dita cellphone mo. Ni Miles tatang. Iso da ito Kitaan niyo. Ada gaya mo dito'y Pilipinas. Kat dadon niya agi da kan Darren tinapan ng sabat kan kuana iti airport. Nagpintas ni Miles iti dayta aladawan dakin ni Darren. Isumat lang nga imbabawi ni Darren ti papanan mi ko, ma. Sinabat na gayam ni Miles. Kinaubingan na ni Miles. Kati dagbalasangan, kaya't ni Agida nga isutarman ni Darren. Ngumli nagbayag, isumot na di papanda hi Amerika. Day talaang naituloy ni Doña Agi na nga alukuyan ni Darren na mangaram kay ni Miles. Tanya ko matipagdanagam no kasta. Uray mangkat sugsugan ni Agi dati anak ng arman na ni Miles. Apay madanagan ka, anak? Siyempre madanagan, anak. Diyak kaya't mapukaw ko ti ay-ayat at tatang. Di mat agtalag ka kenkwana. Wen, tatang. Pues awan nga rin tirumbang nga pagdanagam. No talaga ngay ayatan na ka, saan to Apolos apasuliso iti sabali. Girl, I need you. I need your love.
Nagpintas at talaga ni Miles iti dayto aladtawan ta kinitaren. Agpakay ta ko maunay dois punta ti agayan ayat. Mama, ano tayo nakikita niyo ti cellphone niyo? Ay, dayto man ladawan nyo kin ni Miles. Ngayon pasa na iti messenger ko, iho. Kita, Wala man, mama. Aywan. Iti nag-selfie kami adwa. Agbagay kayo unay, iho. Nagpintas ni Miles. Kantang gwapo ka mat, anak. Ngam, adan kaya na yat ko, mama. Ay, mas bagay kayo kin ni Miles. Ngamit itay Jay at Cheryl. Awan ti mariknak nga ayat ki ni Miles. Iso adi lang mabalin. Isardang yun ti mangyar arit kanya. Ipagbagaklaang. Mas bagay kayo kin ni Miles. Ngamit itay Jay at Cheryl. Mama, awan binagayan no ti puso ti agtikdar. Mabit lang, umaya kon. Naimbag nga oras mo, Cheryl. Darren, apay ngay may ka. Apay ka sa tisaom. Di mo ka di kaya tiyay ko. Sige, nagawid akon. No di mo kaya't makita na. Aguray ka. Saan ka ngagpasog na dakasta? Sige, sumrat ka ta dito itaw nagnagsarita. Nagyaman na. Tiyan mo kita yan, no di na kayatan apastrikan. Agtugaw ka. Agyaman akmanan. Isumat lang gayam nga imbabawim tilakad ta di kalman. At damat gayam na paniyo sinunduan na pintas abalasang iji airport. Ammo? Di mo ka di amo naglapayag ti daga ako nada. Iso adinak mapagilimedan Darren. Ni mama, tinangpilit kanya kasabatan ni Miles iji airport. Taiso ka no tikid daw na. Kat, kayat mo mat? Gaputan na pimpintas ni Miles ngam siya. Ay, iisaan mo't napinpintas kalata ngam ni Miles. Oho, di nakman bulaw na kasta, Darren. Aman, napinpintas ka ngam ni Miles. Tasika, tiyayata. Agpaiso? Promise. Cross my heart. Till death do us part. Mala, wanan. Mamati akon kan ka, Darren. Agyaman na. Kunakmat king kaiden. Asika lang ti ayatag. Kat awanan iti sa balay. Anya nga ron tigagaram tay may ka. Kaputa, mailiwak manin ang makakita king ka. Isungay maya. Adola amin nga ibagbagam. Man, pudno ti sasawag. Aywan gaya minton Domingo. Matuloy ton ti panagpasyat ta. Agpaiso? Amang ano ibabawim tumanan? Promise, saanan. Urayan niya piti baganto ni mama. Matuloy tulat taday chay. Anya, idoduming konti kasagay mo, Miles, iha. Uwan, tita. Kan adan nakasaritak a catering services amang isaganan to tinabak nang apagsasangwan tayo. Agpadaya ka? Of course, tita. Taado dagiti gagayam ko akayat kumat nga imbitaran. Dakay to kinidaren ti kang runaan lataas nga ilik, iti kaaldawan ti kasangay ko. Aniyak. Kinaubingak ni Darren, tita. Kat sipod idiubing kami, kat agkayam kami. Iha. Anyan. Nasaysaya no nalablabas pa'y kumangam agkayam ti estado yo atua iti anak ko. Ada iti anak yu ti baraha, tita. Alangon nga rod asyak a babae ti agrayo.
Sabagay, ang payam, takasaritak to ti anak ko, iiha. Adda kada kayo no kasarita yo tita. Tay ko nakon, adda kini Darren ti baraha. Sa dino tinagapuam, Darren? Iti balay da Cheryl, mama. Anya? Ijay madan? Ay, di ka kadi maumumang agkaraapan iti balay da? No maumaak. Kat kasla maumaak matan kini Cheryl ang makakita, mama. Oh, adula amin. Sige, mama. Agpadalas ako. Mabait lang. Adapay bagak. Anya ti bagayo? Iho, kuna ni Miles ngayon ton umay at Domingon ti kasangay na. Gaya man niya. Anya ko man, no kasta, mama. Kuna na nga agpadaya. Ada nagkasarita na akitirer, amang isaganan to iti nabak na nga pagsasangwan dagiti amin at mapuno. Anya? No kasta, ado dagiti imbeteran na, mama. Juan, iho. Kunana, asikan tulat na ti kang runaan asa nga ili na iti kaaldawan ti kasangay na. Iswa, namnamain na unay ti idadaray munto iti kasangay na, iho. Intun Domingo gaya man ti kasangay ni Miles. At kunana, asikan to ti kang runaan asa nga ili na, iho. Anya? Taapay asyak, mama. Gapot na si Katibil bilang na a best friend na. Anya? Da kayo atwa idit ang kagayaman. Kat day di asingat di panakilangan na ka kat saan ang nagbaliw, iho. Sabali ide, kan sabali mo't itan. Iho, napintas ka na sayaat ni Miles. Bagay kayo atwa. Nga iti day Chay at Cheryl. Tsaka yat di papaya parakan ka. Please, mama. Didak idoron kini Miles. Taamuyumat nga ni Cheryl ti ayata. Ibagak mo taan. Tsaka yat di papaya parakan ka. Siyak ti mangikawas king kuana. Sana da kayo. Iso adidak isuro. Atula amin. Diyak kumatandar iti kasangay na. Tadapapanan mi kini Cheryl. Tinagpakaiblatan, Darrell. Sige, mama. Dita kayo. Darrell! Agsubli ka ditoy! Agsarsarita tapay lang! Darren! Tatang, apay ngawan mat jay dua kalakyan na kalding tayon. Wano, nakagarot da ka di? Saan? No diket inlako kida. Sino tigim matang, tatang? Ni Miles. Ngimimbaon na ni Wilson. Iso ti may gimatang. Ano ni Miles ti kalding? Nayon ka no ti partyenda inton kasangay na. Anya? Kaanon to aya ti birthday na, tatang? Inton Domingon samet. Iso timbaga ni Wilson. Sigurado nga imbitar na lakit din ni Darren. Ay kilagid diya. Nagkaumingan da nga rod. Kan nasingid da nga gayam. Sana nakasla idi ubing datilin ng anda, tatang. Sabali idi kan sabali matitan. Agimon ka ka di, anak. Ay, saan, tatang? Apay ko mga agimo, nak. Din to tawan matrelasyon da kan Darren. Mabit lang! Umayan! Addaak, tita. At naimbag nga oras yun. Kastamat kan ka, iha. Umay ka, sumir ka. Agyaman ak, tita.
Agtugaw ka, iha. Nakaubay ka mat? Ada ka di napatag agagaram. Nagpaarami dakmet laang ti imbitasyon ti kasangay ko, tita. Ket gaputa malabsak di ti balayo, iso di magasakon. Tapno may paimak a personal ti imbitasyon ko kada kayo kinidaren. Iha, rimwar ni Darren. Iso syaklatan ti magawat iti imbitasyon na. Sige, tita. Ket namnamaak ti idadar ayon to kinidaren. Wan, iha. Namnamaam dayta. Ito na ang araw natin. Birthday matgayam ni Miles inton Domingo, Darren. Wan Cheryl, ket kun anak ni mama, asakto kano ti kang runaan asa nga idi na. Inkanto nga rod Uray ta, saan talat ta matuloy iti papanantay inton Domingo. Jak mapan, sweetheart. Tapay kumadi ka mapan. Idinto ta namnamaan at ipapan mo. Kan kunana si katikang runaan a bisita na. Napatpatag ka nga adayo kanya, ngam iti dayja a Miles. Di nakman bulaan na kasta. Ang mga nukon ko namlaang dayta. Ngam tikin agpaysuna. Kay kayat mo mat no makapan ka. Tapag duwa-duwaam ka di, ti ayat kuking ka. Maawatak matkit di numapan ka. Kinaubingam ni Miles. Kan nasingit kayong agpagayam. Tay ko na akong Cheryl. Saan na kamapan? Tanapat patag ti papanantayin tong Domingo. Ngam ti idadaraay ko iti kasaangay ni Miles. Ito na ang araw natin. Ang araw natin. Apay nga itakalaang sa dino tinagkapkapuam. Di yun damagan, mama. Tamangon agungot kayo manan. Naggapu ka kadimanan iti balay da Cheryl. Mabisinak, mama. Sige, hidita kayo. Tinak man ni kusina. Mabitlaang! Apay, mama. Imbay ni Miles, kat si Katerinan tada, ngamawad ka. Kat anya timbaga na. Imbay na intatimbitasyon ta, iti dadar ay tanto iti kasangay na. Kunang ba't asaan akong nga umaijay? Saan na mabalin? Apay kumasaan na mabalin, mama. Gapo tayong panamnamak ti dadar ay tayo. Kan adayong paripirip ko idikan kwa na, panggap iti panagpagayam yo. Kan nakababain, no di mo sabayan day di ngay bagak. Kat, anya timbagayo kini Miles? Ibagak, anasaysaya at no nalablabas pa'y kumangam aggayam, tilangan-langan nyo adwa. At kunana, nga adda kanukan katipara ha, iho. Anya? Iti day di asungbat na. Dakol, tinamnaman o agrayo kakankuana, anak ko. Sorry, mama. Ngam awan rantak amang isukat kini Cheryl. Girl, I need you. I need your love. Anya nga tatiramidag. Tapno maya sidag ko tirik na ti anak ko kin ni Miles. Kasano nga ta mapagsinak ita kin ni Cheryl? Amukon. What? Apay ka tinasan. Arabitak tinapanunot ko. Ipamuspusak ti panagkuyong da Miles kantaren. Kat kalpasan na, ang lilawag to ni Cheryl papaan itipirak. Ni Miles, isa't umawawag. Hello, Miles, iha. Ada ka din ni Darren dita, tita?
Adda, nga matay ti panyo tagtigtikos. Apay ka di. Agpakadwa ako makenkwana amapan mangipalo update di order ko aletsyo na para inton bigat akasangay ko. Mayat, may ayon kanya tikasat. Hello, tita. Dengdeng ka di pailaan? Ay, di ha. Nala, bayam, tay pagaktokin ni Darren, apaman arumor iti banyo. Okay? Ay, nagbayag namin yung agtigtikos tay chay. Nakarkaro pa'y nga iti papay. Sige, pakibagayon tulat ang aro din, tita. Barang no, kayat nakakuyugan. Ay, kayat na, iha. Apay kitinasaan. Tawan mo't amo ko napapanan na iton makadigos, tamalamutan. Umay nagtulat ang aro din daw asin dito'y balay, tita. Wadi ha, urayam latan. Sige nga ro din, tita. Bye. Bye, iha. Aday ta, naplantsa kon. Ihangar kon tapno saan ang makuso. Nay, kabarbado ka di mananday ta plinan sa makawas mo, anak. Wan tatang, nakurso na daak dayto itay na panak ijay mall. Isunto ti pagbadok inton bigat. Nay, papanamin ton bigat kat Domingo, mahal. Adalakad mi kanidarin inton bigat tatang. Ngan income to pa'y makimisa nga umuna. Iso nga gimatang iti kabarbaro man na nakawis ko. Kastagayam. Parang matuloy yan tatang. Naka di pa nagduwa-duwa, matuloy. Gabuta kasangay ni Miles apagayam na inton bigat. Ang mga agbaliw man ang tipanunot ni Darren. Saan mo't nga ta, anak ko? Sapay la ko matatang. Eto na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin at sa ilang sandali. Anya? Urayan nak ni Miles igibalay ta? Tada papanan mi, mama? Wan iho, agpakuyog kanukan ka amapan mang follow up iti in order na alitsyon. Para iti kasangay na inton bigat. Wana, nga murumabiin. Kat amang adayo tinagordera na iti lechon. Apay kumano rumabiin. Mabutang ka? At damat bukod yung alugan amapan. Kumakat sapaan ng tulatan ti mapan no bigat. Tiba't dala ka jo kini Cheryl ayain ton bigat. Huwag gaya man niya. Ay sige, inkamulat tangarudan ita kini Miles. Nala, inkerwaran jelugan mo iti karay. Tamapan kayon, iho. Saan na talaga nga agring ti cellphone ni Darren? Namuna kat importante ko matibagak kwa na. Anya nga tanong ni mamang na ti awagak. Kat amok no apayasan nga agring ti cellphone ni Darren. Saan nga tamat nga agungat no agsaludsudak lang? Awagak man kit di. Adeta, agriringan ti cellphone ni Doña Agida. Hello, Cheryl. Nakawag ka ba, iha? Doña Agida. Ada ko madamagak. Ano na dyan, iha? Di mat agring ti cellphone ni Darren. Iso nga da kayo ti inawagak. Ada ka ti ni Darren dita? Awan pa'y, di pa'y simpagpan. Ha? Napanan na, Doña Agida. Apaya, di pa'y simangpat ako nayo katrabiin. Siyempre, mapandabot nagpasyar akin ni Miles. Anya? Nagkuyog da ka ni Miles?
Wan, ito'y nalawag pa ilangan ang pagkata na kanya. Kani, aging gaita, di na pa nasimbang pa. Anya? Apay, agimod ka. Saan, Doña Agida? Awan mat relasyon da Darren kan Miles? Di ko na. Ha? Apay akas ta ti sa uyo. Uno, luklukwan na ka din ti anak yo? Abom, hagkaw bingat na darin kan Miles. Idagbaro ti anak ko. Rimusing tayak na kini Miles. Nadismaya, idinapanan na Miles kan ti pamilya na iti Amerika. No kasta? Nagsubli ti sigud arik na ni Darren ka ni Miles? Itataadan dito'y Pilipinas? Wan, Cheryl. Iso ano siya kay Disika? Lipate mo ni Darren. Anya? Girl, I need you. I need your love. Agyaman na ta, kinayat mo dumagasta pa ilan dito yung restaurant, Darren. Idirekso kumaytayan tilugan ni Jibalayo. Ngam ko namot mabisin ka. Iso kapilitan ng sardang ko tilugan ta. Sige, mangantang araw din. Ne, nagatun, dagito yung in-order mo. Gaputa, sigurado ang maimasak itatibangan. Pasikati ka sangsangok. Sige, mga tangarudan. Tagawid tanton no makapanganta. Uwan, Darren. Maulawak. Apa yung sardang mo timangan, Miles? Kasla. Pulikos di pa nagkitak, Darren. Anya? Maulawak. Imbaglaan ta na sarapa ka. Amang ano, naitupak ti ulom di ta simento. Agyaman ang panakasarapap ganyak, Darren. Sige, ipang kayo ospital. Diyak kaya. Itulod na klatan ni Jebalay. Sige, tangarudan. Paisupot mo latan dagiti in-order ko at iawid mo ton. Ay, saanan. Umaykan, agawid tangarudan. Saan latang agring ti cellphone ni Darren? Ni manandon niya agi dati awagak. Makaamuditan no agungat iti pan nakasingak iti turog na. Kaya't ko ama-amuan no nakaawi doon ni Darren iti balayda. Adeta, agriring ti cellphone ni Doña Agida. Hello, Cheryl. Apay ngay mawag ka manan. Pasensya kayon, Doña Agida. No, nadisturbok ti turog yo. Tsak pa'y naturog. Apay ka di. Kaya't ko lang nga damagan no nakaawi dan di tabalayo ni Darren. Saan pa'y? Anya, di kastoy nga oras. Rabiin, dandanin pumarbangon nga di pa'y nakaawid ti anak yo. Naturog siguro na iti balay tabayis. Pampanunutak matkit di amapan ko kitaan iti balay da. Tani, matanagan akman. Mabalin ka diya sumuro takada kayo. Mabalin, tapno da kaduak. Umayak na rod, Doña Agida. Sige, bayam taw may kadawasan di tabalayo. Tadwa at timapan ni balay da Miles. At tapag kay dyan naturog ti anak ko. Sige, Doña Agida. Agiamanak.
kanya ka talaga tigasat. Umubran na kiti plano. Himbag tanayawa kita ni Darren ang naulaw ni Miles. Kat indulon na balay na. Himbag, tingkawit pa lang ni Miles ti anak ko. Tapno makita to ni Cheryl ti kotse ni Darren ay balay na Miles. Kat mapanagnakan tanto. Akas lapon no dagiti amin ngay pagpagakin ko ana. Akas latan relasyon dagiti tuwa. Ay, asidag ako ni Tibalit at Cheryl. Sapay la kumaa, napalubusan ni Ramon ti anak na. Itikas la panang sapol ni ken ni Darren. Anya, iti kastoy nga oras, daw asin na ka dito'y balay, ni Dunyagi ta? Wan tatang, ada na patagunay apapanan mi. Sa dino? In kami ti balay da Miles. Madanagan mat ni Donya Agi da iti anak na. Di pa'y nagawid iti balay da. Anya, apay nga ron nga iti balay da Miles ti papanan niyo? Gaputay suda kan mo tinagkuyog ka ni Miles, tatang. Katatapan ni Donya Agi da nga imian tinobyok iti balay da Miles. Anya, nay, apay luklukon na ka ni Darren. Kayat ko ama panagnakan. Nupod no wano saan aluklukon nak ni Darren. Isu akayat ko ti makikuyog ka ni Donya Agi da, tatang. Ne, ada nagsarding alugan iti batog, anak. Sigurado nga ni Donya Agi da giant, tatang. Sige, inakon. Kat amwak no pudno nga imian ni Darren iti balay da Miles. Anya, inkay kan Donya Agi da iti balay da Miles, anak. Wan, tatang. At atapan ni Donya Agi da nga dapay lang ijay ni Darren. Iti kastoy nga oras. Parbahonan, at dapay la idiyay. Atapan ni Donya Agi da nga imian ijay ni Darren, tatang. Ne, anya rason nga umiyaan. Punuluklukon na kan, ti kaya nayat mo. Kayat ko ama-amuan nuluklukon na kun ngagpaiso ni Darren. Amang ano insukat na kun ka ni Miles, tatang. Ne, at nagsarding alugan iti batog ti balay. Sigurado lakit diyan ni Donya Agi da giant, tatang. Sige, Inakwan. muwan agan-anad kayo. Kan sapay la kumata sa napudno nga da relasyon da Miles kan tinubiom. Mayat ka din tirik na, Miles. Madipay. Asla, maululaw pa ilaan kan agkakapsuta. Kung nagtumot nga min kingkan, ngaypan ka di ospital. Tamang ano, at nakaro a sakit mo. Diya kayat. Mabuto nga ngagpa-doktor Darren. Sige, gawin na ka Ruden. Tani, pumarbango na. Amang ano, madandanagan itan ni mama. Tapanawa na ka diya kastoy. Agmay may sa akong dito palay na agawid ka. Tan nairan amat a day of ti katulong ko. Di ka madanagan. Awagak di katulong mo. Ibagak di ka sa saad mo. Tao may nakakitaan. Please. Anong san nakpailaang akad kaduan Darren? Ure, agawid kan tumatlaang no naan-anayan tirik na. Donya Agi da,
paspasan nyo kumapay ti agpataray. Magagaran ako na makadanon iti balay da Miles. Nasip nga ti dalan. Ado dagiti dadakkel agkayo a malapsanta. Iso jakunay makapagpataray. Adda nga tapay lang ni Darren iti balay da Miles. Panagkula ka ti tiyayan nga imbiyan. Kamnoan yan tuman ti makita kan maduktalam apaman a makadanon ta iti balay da Miles. Kat pagkalmaam to kumalatta ti Riknam. Jak may pasigurado doon niya agida. Oh, alangan nga giskandalo ka. Lupod no alukluk kunak ti anak yo. Anyakat nga tanan nagkasam nga awatat. Hala, hagsaganakan. Asidagtan iti balay da Miles. Dita sumarunulaan akan to ti ayan ti balay da. Anyakat ti maduktalak iti da ito yung guntaway. Aday ta. Nakadanon tan, Cheryl. Bumabatan. Oh, apa naklat ka? Anya tinakita mo? Saan ka di dayjay ti kotse ni Darren? Doon niya agid ha? Wan, iso dayjay aday ti garahe. Lukasta, putno nga da dito'y ni Darren. Insukat na ko ni Darren. Ay, Cheryl! Papanamon! Cheryl! Aguray ka tayo tulad kalangan! Kanya ay tinapasama, tapay ngagsangsangit ka si Mangpet. Agpaiso nga dayjay balay da Miles ni Darren tatangan. Imian injay. Anya. Agpaiso langit di. Nga dan relasyon da Miles ka ni Darren. Ewanan bain. Kasarita kiti nalapatin ton bigat. Mapanak to yung balay da. Yak kayat di pa nagikalang nakin ka. May bayan yun tatangan. No di mo kayat asyak ti makisarita kinkwana. Ikalikagom mo nga ron. Di pa nagrin nisot yu adwa. Kasla jak pa'y kabaila na sangunita ni Darren. Wanang masapol ang makapaglingawag kayo. Kasaritak to. Nga masan pa'y nga itatatang. Girl, I need you. I need your love. Imbayon kanyak ti kasat. Saan na kayat akasarita ni Cheryl, ti anak ko. Kumuarak, Mama. Sa dino ti papadami ho? Kasaritak ni Cheryl. Tanag-text. At hinak kanon kayat ang makita kan makasarita. Kayat ko nga ilawlawag na kanyak no apay. Ay, saan ka mapan ijibalay da? Saan ka mapan? Apay nga igawid dak, Mama. Ang mga niya ti mapasamak kan ka na mapan ka ijibalay da. Apay akas na ti sa uyo. Awan. Apay anay ko lang kayo, Mama. Apay ako nayo nga amangan numapalaban na no inak ijibalay da, Cheryl. Iho. Karami naklatan it-istro. Sungbatan nyo kumati sa lodsud ko, Mama. Ay, iho. Kastoy namin nanak ko. Ada ngamin nakita ka sa bali alalaki ang katwa ni Cheryl idikalman. Tapag ang nobyo ng samat tayo jay. Anya, saan ang mabalin? Siguro, isot ga po na di na kahit nga agkita kan agsarita kayo. Insukat na kan iti sa bali. Saan apod no dayta, Mama? Saan ang marami di Cheryl iti bagbagayo? Denggandak iho. Saan nakagpalpalasumpas? Wan, ngam iti nagtulagan mi ngagpasyar kami kini Cheryl.
Nalawag ti text na kan ka. At inakan kayat makita kan makasarita. Iso nga imbes mapan kay di parayta. Hingkalangan dumaray iti kasangay ni Miles. Anak, sungbatam ti awag ni Darin. Tsak kayat ang kasarita, tatang. Unang kasano nga ro na makapaglinawag kayo. No di mo kaya nakasarita. Linoko nagtawanan bain. Malala, hindi pa nga ro din. No di mo sungbatan. Abampay na panaglikam, anak ko. Saan ka di pa'y lang nga umanay apang managnag? Nga imian iti balay na Miles, tatang. Hindi ka mo. Ngam nasaysaya at kumado makapagsarita kayo. Ang malabarang umay dito'y balay. I-text ko kan kuha na, tatang. Nga no umay dito'y balay at dadta ka sa mapasamak. Iso pa nagkunak. Saanan nga umay day jay? Napamatik ba't lang ti anak ko. Gatan sa bali ang nobyo ni Cheryl. Gapo iti panangi pagkakad na nakita ka sa bali ang lalaki. A kinakuyukuyog tinobya na. Si Mangkaw trumat na dya, Cheryl. Tan napamatik at ang relasyon na Miles kinitaren. Baya, tinapanunot ko iti aplano. Kan imbayon mat kanya, nagiti pagdang kan pasamak. Heyta, hindak iti palay ta Cheryl. Kat ipakita kakaslama ay ayak unay kan kuwada. Hijayak tidakil akan tidad. Kat umadayo pa'y laeng dito Zukarmi. Agyaman na ta, di mar ay kamatlaang iti kasangay ko, Darin. Apay nga awan ni mamang mo. Ada ka nung napatag nga papanan na itangal daw. Iso asaanan nga imay. Kastagaya. Sige, umay ka. Tain ta itiimpay sa gana kapag tugawan ta. Anyan. Tada pa yung pasagana mapagtugawan ta. Gapot ako na. Asika, ti kang ronaan abisitak ita akasangay ko. Anya ka na ya, Miles. Di na ko matratuan akas espesyal sa nga ilim. Yung kalatan sa rabuan, dagiti umay abisitam. Tani, nagadaduda. Di mo pa kadanagan ida. Taada, pinusgak amang sarabo ka dagiti umay pa sa nga ilig. Umay kan, inta nagtugaw. Tapno at ada amay mayat ditong tungan ta. Agsangsagit ka maron anak ko. Magantan. Sana ka mabisin, tata. Nakailatan timang. Ngam di ka pa namigat. Sa di ka manon mangalaw. Diyak pa'y makarig na itibisin, tatang. Dahil ka dilatan na lalaki di pampanunutam. Apay nga inkalaknak ni Darren. Apay anaramid na tinangisukat kanya kiti sa bali. Bay amon. At dantulat tamanan agrayokin ka. Sana kas ka rin natin manglipat. Kan mangibaliw itirik na iti sa bali, tatang. Sursurwam nga awatan tigasan mo. Mata mabalin ng ikamat mo di bagim kingkuana. Tadan sa bali nga ayatan na. Mala, agsaltin kan.
Mikan, mangantan tan na kay dasarakon. Madamdama aklatan ang mga tatang. Sige, ingkailatan sangwan dagiti indasaryo. Tamang ano po saan pa, iti lamisaan. Sige. Panawan ka pa nga rod dito, ay no di mo pagkayat ti mga kanduhan. Diyos ko. Ikanak ko maitinananay at ibagkarti pa kinakami ti na ito yung panubok. Asim mang bay, ititiyak ko. Tilugan ni Doña Agida. Iso dyan nagsardang iti rubayan. Inaksabtan kat damagit na niya tibagana. Girl, I need you. I need your love. Madlawan nagsangsagit ka. Lumlumtag na kita matam, Cheryl. Kaputa na kasaksakit unay tinaramid kanyak ti anak yu, Doña Agida. Kasladyak may liw-liwag tinaramid kanyak ni Darren. Isot ibayak. Kaya't katulungan amang ilaw-liwag itinaramid kan ka ti anak ko. Hanya ko mati may tulong yun. Tapno may liw-liwag ko ti sakit tinakam ko iti anak yu. Kaya't ko nga isingasing. Umadayo ka pailaan. Anya? Awan ka di ti kabagyan nyo nga ata iti atayo. Ta isupay lang ti papanam. No umadayuak. Di pa'y katagmay-maysan ni tatang iti balay mi. Di dua kayo nga umadayo. Ay diyo pa kadanagan ti balayo. Ta konkreto mo. Saan ba't amadataal? Wano anayan kuma? Doña Agida. Amo ka narikirika ti panakalipat mo iti anak ko. No dito kalatan lugar tayo. So nasaysaya at numadayo ka pailaan. Wala nga ma. No kwarta ti problema yung nga umadayo. Atoy. Atay ta. Tawatam. Tap na dabusbusan nyo iti yatayo nyo. Naganukit din ang kwarta na ita. 5,000 amin dayta. Siguro kat umanay nga tamatan apang rugyanan nyo daytoy iti papanan nyo. Baybayanan nyo ka diti panang lipat ko iti anak nyo, Doña Agida. Ay saan? Saan? Apay ko ba? Tultulungan ka lang nga makalipat iti anak ko. Isungay sing-singasing ko tayata yung pailaan. Sige, hawatam kitin dayta akan titat. Hawatam mo. Wanang nawatak dayta. Kasla pinabayada kunti panang lipat ko iti anak nyo. Apay gamin akas ta ti panunutam. Tulong ko kan ka dayta. Tulong ko iti naramid kan ka ti anak ko. Iso nga, awatam kitin. Diyak kayat nga awatan, Doña Agida. Ay, no di mo kayat nga awatan. Ibatiklatan. Indisuyo iti sangwanak. Sige, mapadakon. Napanin. Doña Agida, mabit lang! Agawi din dagiti daduma abisitak Darren. Diyak pa'y nakita asim mubo ka kadagiti isang sangwanta. Nakatadayo latat iturong dagita matam. Anya ka diti problema. Nakadagdag sang ita ti barukong ko, Miles. Itay pa'y nga ibagbagam dayta. Di mo matket nga ibaga kanyak no anya ti parikot mo.
Ibagam ta, barang matulungan ka. Ni Cheryl. Okay ni Cheryl. Intex na. Tadi na kung kaya't ang makita. Kan makasarita pa. Pityaan niya aga po. Saludsudang kumaa. Di na yung baga. Ngam ko na at umukno sa jail lang itigura na kanya. Ang mga no da inaramid mo ang nagduksawan na unay. Awan mo ti amo. Ngam ko na ni mama. Nakita na kano nga dalalaki akadwana. At apo ni mama. Ngayon sukat na ko niti sa palay. Anya? Ay, balang kantis mo't kain tayo kaya babae. Isukat mo mo't no kasta ti inaramid na. Relax. Ado dita, nagiti babae, amabalin mo nga ayatan. Anya day tanakadiso a kwarta iti sangwana manak. Imbati ni Doña Agida itay tatang. Anya? Tapayan ang ibati ti kasta kaaduna a kwarta. Anya ti kapuna. Kaya't na nga umadayoak. Tapno malipatak ti anak na. Kat day ta akwarta ti aramatak nga umadayo. Anya? Ngam na umadayoak. Kaya't kayo nga isurot tatang. Diyak kaya't napanawan kayo nga agmay-may sa dito'y balay. Anya day ta kwarta nga day ti sangwanam anak. Imbati ni Doña Agida itay tatang. Apay ang nagibati. Anya ti kapuna. Kung hanamasyan ka no kanya kiti naramid ti anak na. Iso nga insingasing na ti adayok. Tapno malipatak ni Darren. Ay, kasta. Tapno daw saram iti papanam kasta. Wan tatang. Ngam madayoak. Ikuyog kayo. Diyak kaya tapanawan kayo ng agmay-maysa. Sa dino ko mangarod di papananta. Anya nga tano. Mapantayo ije bulakan tatang. Anya? Makipagnaitapay lang iti balayda Uncle Felix sa kabsatiyo. Orek na lawam at jabalayda ka ni Auntie Conchita. Sige. Bayam, panunutik pa yan na imbag. Sa atan tumangadang anak ko. Iho, gusto daytan. Napartikan. Bayandak lang, mama. Kaya ko ti mapartok. Saan mo dadaulan ti bagim kapulang iti awan kwenta na, babae? Inak to iji balay da, Cheryl. Anya? Ang nabartag ka? Tanong na maang nga taasang wala ka ni Cherry? Nukasta nabartag ka, mapan? Kaya't ko ang makilinawag kini Cheryl, mama. Iho, intex na kan ka, adi na kan kayat amakita kan makasarita. Iso adi mo kuman idildil ti bagim kan kuana. Nagado ti babae, amas bagay kan ka nga may tiday ay babae. Nilang Cheryl, ti ayatak, mama. Sukat na kan ni Cheryl. Iso nga isukat mo matan. Iho, gusto daytan. Pangasim. Isardeng mo ti aginom. Tama nga no agsakit ka. Gapoy ti arak.
Agyaman naktakayat yumatlaang nga ijay tayo pailaang Bulacan nga agnaad, tatang. Well, naamiris ko ang nalaglakam ang malipatan tinapasamak kada kayo kandarin no umadayuta. So, sige, naging bakit an? Wan, tatang. Ngam, asino tinakasari tayo amang itulod kada tayo ija Bulacan? Ay, napan ko kinasarita ni Diane. Dilugan na ti pakiluganan ta ngagpabulakan. Dabiyahin na kahit. Anya? Makilugan ta iti tracking, tatang? Well, biyahe manan dagiti mapanidya Bulacan. Tado manan nagatang da nga Eric. Makisabay talangan kadakwada. Nang runa ka dato ti kargata. Halawan ng tatang. Oray kat ejay pagibagsakan na ti Eric. Kasi dagtibalay da uncle. Ito na ang araw natin, ang araw natin. Ay, hagyaman ka. Nakaturog matlangan ni Darren. Gapoy tinala. Abartag na. Tumog na latan. Iti labisa. Mayatan ti uurukan na. Ni Miles tumawag. Hello? Hello, tita. Nakaawag ka mat, iha. Anda ko maibagag kinidarin, tita. Awagag ti cellphone ng di mat-agring. Lubat ti cellphone na iha. Naka-off is hindi mo maparingan. Mabalin ka diya kasaritak biit ni Darren, tita. Pasensyakan. Saan mo makasarita ti anak ko? Naparpartag. So matmaturugan. Anya? Umawag kan tulangan inton malama, okay? Sige nga ro, tita. Barang no, mausawan ton. Bye, tita. Bye, iha. Alis to itan ama pasingad ko tirik na dadwa. Tawan day at Cheryl. Apas pasali itimpiyak ti anak ko. Tatang, sigurado lakit di amaklaat ni Uncle no makita na tayo. Aglalo kat ado dagiti kargarat tayo. Lakit di anak. Ngam amok amaawatan ni kabagis. No ilawlawag tanto ti kapuna. No apahay apimanaw tayo di lugar tayo. Tatang, kayat ko nga iti panagsubli tayo iti lugar tayo. Adan to kumamatan may pagpanakil ko kadagiti tawa pinanawan tayo sa jay. Buwan na. Katadya ka rin tibladom na makadaan tanto yung Bulacan. Agnegosyo ka kade. Pagpuunam ti daddo mga inten ni Doña Agida Corta. Saan, tatang? Ada sa bali a planok. Anya dayta? Kayat ko nga ituloy ti agadal. Anya? Third year college ko idi nagsardangak iti kursok as civil engineering. Kayat ko nga ituloy, tatang. Kaya't mo nga ituloy mo ng ti agadal. Un, tatang. Tapno adan tumatan armas ko iti panagsublita iti lugar tayo. Nasayat. Sige. No isulti mapanunod mo ang nasayat. Suportaran ka, anak ko. Girl, I need you. I need your love. Anay ko. Nagsakit ti ulo. Karen, nasayata na kariing kan iho. Napaot titurog mo. Nakalnag pa yan jay init. Ado tinainom ko nga arak mo.
Dapat hangover ko. Yan. Saan ka pa yan anangal daw? Kapot pa ng sangom iti arak. Ay, sige. Umay ka, tamapad ka mangan. Saan ka mabisin, mama? Kinada pa panak. Papanam. Sumipngatan. Inakijibalid da, Cheryl. Sige, dita kayo. Ay. Tapanan. Agoray ka, Darren! Darren! Yan to katatiba pasabak no kita da Cheryl kantaren. Wah, matantanaga ka. Sigurado ang maamuandan apar po amin na kiti impagpagkatakwada. Ni Miles. Isujedeng tang. Naimbag amalam yo, tita. Kastamat kan ka, iha. Siguro ko nakariing ko nausawan nga tamot ita ni Darren, tita. Wan, hindi pa nakariing. Kan nausawanan, iha. Sa dinong hartaayan na, tita. Mabalin ka di akasaritak? Ay, nakadayon ti anak ko, iha. Anya? Adda na panan na? Rimwaradago si tay nakariing. Sa dino ti imbaga na panan na, tita. Ha? Oh. Apay kita anak mitlatan, tita. Kunak, no sa dinon tinapanan ni Darren. Ay, ko iha. Tsak madamo, tadi na ba't imbaga ti papanan na itay pimanaw. Anyamot dun. Jaklat ang aron makasarita ni Darren. Ay na, pasensya ka kuman. Tasaan mo anadanunan. Bayam, ibagatukan ko anang imay ka. Uray suntun ti umay di balayo apaman asumangpat. Alaman nga ro, tita. Taadanas kan unay nga ibagak kan kwa na. Saan ang anak payag ni Miles? Hangam, kaya't nga tati anak ko ti mapan iti balay ta Miles. Mama! Apay iyo. Anya tinapasamak. Apay akas ta tilangam. Awandan. Awandan, mama. Sino? Sino nagiti awanan akon kunam? Da Cheryl, kantataramon. Pimanaw dan dito yung lugar tayo. Saan ko na nadano ni J. Palayda? Anya? Basta, saan mo't lang natakwatan? Nagparparpok lang iti sa Agpaisote ko na yung mama. Insukat na ko ni Cheryl. Himadayudan dito yung lugar tayo. Agpaiso na itaiho. Kas na kunakon. Awan kwenta day ti apapai. Iso nga ibawing mamatan tirik nam iti sa bali. Agyaman ha, ti panang pasya mo kanyak dito balay, Darren. Naibaga ni mama, ngayon may kakanoy di balay itay agsipngat. Wan, di kamot na danon ta, damot na panam. Apay anapasin na ay ka. Sa dino ay tinapanam itay malam. Napanak di balay ta, Cheryl. Ay natimbagam itinobya. Awantan yaman na, ginibagaking kwa na. Nagtalaw dan kinitataramun. Di ako naabutan ni Gibalayda. Anya?
pumanaw at di nagpakpakadakin ka ni Cheryl? Balang kantis mo't gayam ni Cheryl. Oh, apay anak ko nam di kasta. Iti na minsan nga daw. Nakita na kano ni mama ni Cheryl nga dakadwa na alalaki. Anya? At apon ni mama nga da relasyon na iti day dya lalaki. Intiks nakpay ni Cheryl. At di na kung kaya ta makita kan makasarita. Iso, di pagsensen na ayam? Nga isot po ang tinagbarte kami, tibigat? 1 Miles. Ay, atak unay ni Cheryl. Lipata mo, no kas di klase ti inayat mo ka babae. Di na mo nga ini, kanti importansya ti ayan-ayat yun. Puno day ta. Kung nangarod ni mama, asumapulaklatan ti sabali. Iso, ti kasayaatan nga armidem. Tapno, nadaras mo ang malipatan ni Cheryl. Anya nga tano. No. No? Oh, pwede mo ituloy. Ako, mabain na ka mga ibagaking ka. Oh, come on, Darren. Apay kumaamabain ka. Ibalikas mo, no, nyaman day taarantam nga ibaga. Anya nga tano. Si Kante Arman. Anya? Di nakangon akasta, Darren. Sige, lipatan mo timbagaking ka. Oh, apay kumalipatag. Idinto ta na ibalikas mo. Ay, ditan pagsaritaan day ta. Change topic, Miles. Girl, I need you. I need your love. Wow! Nagpintas kan nagdakkel to yung balay nga impaiwan kadata ni Uncle Flex. Abalay tigayim na nga DJ Hawaii tatang. Huwag na rak. At may mayat adituyan ti pagyanan ta. Nung ti makikabalay ta kumah kada kabagis. Wan tatang, kan makaina namat ni anti konsingag dalos. Tada tayo mata namang dalos iti daytoy impaiwan da kada tayo abalay. Wan, nga maaguray ka. May sabalik man ti saritaan. Talaga ka de, adesidido ka namang ituloy, di pa nagadal mo. Wan tatang, takayat ko amay torpos ti korsok. Ala, sumbrek kan to nga rodan iti umay as si mister. Ikaad mo nga rod ti agadal, wan. Wan tatang, tapnadan tumat may pagpanakil ko. Inton agsubli tayon, itinagapuan tayo. Dahil mas di ka pinukastoy na sa lemlem ti agsapa, iho. Wan mama. Tiyag na po tanti sa sangpat mo di Rabi. Kat, anyang ay tinagsaritaan nyo kin ni Miles. Agkuyog kami to kano amapan mang pasyati kasinsin na. Di probinsyada mama. Iso tinagsaritaan nyo, iho. Saan nga iso mama? Kat, anyang nga roti kang runaan ang nagtungtungan nyo. Ti kaadan sa bali nga etan tinobyak mama. Kanti panangyangaw ko nga kayat kumatan nga ibawing tirik na kiti sa bali. Anya? Katamuyo, iti dayjaan ay bagaking kuana. Kat kunana nga iso kano ti kasayaatan nga aramida. Tapno malipata ko ni Cheryl. Agpaiso day tayo. Tapno maipakita mo't kini Cheryl. Asaan laang nga iso ti mabalin mo nga ayatan? Naiyangaw ko nga rod kini Miles nga ison ti armag mama. Anya?
Agpaiso, iho. Ay, wanay baga. Ngam, angaw lang day jay. Ay, sana mabaling nga angaw laang ti kakasya balikas. No na isawang mo, aramidum, iho. Anya? Anya ti aramidat, mama? Hunakmet amas bagay kayo kin ni Miles. Kaya't kulaunay nga iso ti maasawam. Ngam iti tayo at Cheryl apalang kantis. Saan kayo kumangagsaoy ti kasta? Ta, masaktanak. No dadagiti, nadadagsan abalikas ang maipaiking ko na. Iho, punasumon ang mamimpinsan ti ayat amarikrik namkin ni Cheryl. Tapno saan kan amasakitan. Nadadagiti balikas ko ang nadadagsan para kan kwa na. Saan abasta agmaumaw adagos ti ayat ko king kwa na? Sa bagay, mawatan ka matkit di. Tanapayag kayong agayan ayat kin ni Cheryl. Ay, yak mapanunod. No apengin sukat na kiti sa balay. Hala, bay amon iho. Turay katadamat ni Miles na pangibaw ingam itirik nam. Kunakmat nga angaw ko laang dayjay nga naibagak king kwa na. Hala, nangaw mo man dayjay ay ka. Masapul nga ipaypay sumon, iho. Anya? Agmay-maysa nga anak ni Miles. Pagnanta. Kat no iso ti maasawam. No iso ti kagasat mo anak ko ay ka nagsurti kan anak ko. Mama, saan nga ti kinabaknang ti paglukodak nga agayat? Awaran ti makita ka maipagay kan ka. No saan laang animals. Iso may bayat no ipaypay sumon ti angaw bukan kwata. Parang no aklunan na ti ayat mo kat malipata mo na mamimpinsan tay Jay at Cheryl. Girl, I need you. I need your love.